U opštini Šid zakončeni týdzeň zdravja a bude nastavený so novými aktivnosťami po Veľkej noci. Aktivnosti započali so zotrimovaním bazárov zdravia u Bačincoch, Batrovcoch i Ľubejdze, zakončení zacikavením bezplatno meraný cuker, krevov pritisok, robený EKG i davani soviti o zdravju na inicijativu novoformovanog sovita za zdravlje opštini Šid, društva diabetičarov i pohorenih od malignih chorotoh. Aktivnosti zakončeni zos akciju dobrozečnih davačov krevi u Šidze. Na akciju prišli 65, a krev dali 48 dobrozečnih davače zo Šidu, štvero zo Zbikiču i dvojo zo Zberkasovan. Sljedujući bazar zdravja, jak najavene, bude po Veľkej noci otrimani u Bikiću 23. aprila i počinje na 11 hodin.